Svi zainteresovani subjekti mogli su da se informišu o promenama u sistemu izvršenja u Srbiji, komunalnim i srodnim potraživanjima i sredstvima izvršenja, kao i položaju izvršitelja. Ovim zakonom proširuje se ovlašćenje izvršitelja gde će sada oni biti isključivo nadležni da sprovode izvršenje, a sud ostaje za porodične odnose, vraćanje zaposlenog na rad, što u svakom slučaju predstavlja minimalan procenat u odnosu na ukupan broj predmeta koji se sada nalaze u sudovima Republike Srbije. Sa širenjem ovlašćenja izvršitelja širi se njihova odgovornost, pa zbog toga s jedne strane je povećana kontrola kako u sudskom postupku, uvođenjem posebnih pravnih lekova, pre svega vraća se žalba u izvršni postupak, a s druge strane povećava se njihova odgovornost kroz disciplinski postupak i uslove koji treba izvršitelj da ispuni da bi mogao uopšte da bude imenovan. Tu je pre svega obaveza polaganja pravosudnog ispita za one izvršitelje koji to do sada nisu imali, a za sve buduće kandidate to će biti uslov da budu imenovani, kao i da pre imenovanja prođu početnu obuku. Primenom novog zakona o izvršenju sva fizička i pravna lica koja imaju potraživanja, naravno po dobijanju dozvole i izvršenja od strane suda, od stupanja ovog zakona moraće da se obrate izvršitelju radi sprovođenja izvršenja. Druga velika i osnovna pogodnost koja je postojala i kao zamerka prethodnom zakonu je što je na svim institucijama uvedena dvostupnost postupka. Znači, izvršitelji i u komunalnim uslugama rade više ne zaključke, nego svoje odluke rade u formi rešenja na koje postoji pravo žalbe i o toj žalbi rešava sud. Sa jedne strane ovaj zakon pruža daleko veću sigurnost građana, dok sa druge strane daje određenu kontrolu rada nad radom izvršitelja, jer upravo je i to bila jedna od zamerki koja je postojala u ranijem zakonu. Prema podacima Komore izvršitelja od 2012. godine do danas rešeno je više od 300.000 predmeta i imenovano 239 javnih izvršitelja za teritoriju Republike Srbije.